Ibi ni bimwe mu bihugu 9 bya Afurika bifite amahirwe menshi yo kwemererwa kujya mu gikombe cy'isi. Ku mwanya wa mbere turasanga ikipe y'igihugu ya Maroc, imwe mu ikipe zikomeye hano muri Afurika ndetse yabashije no kugera muri kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'isi mu mwaka wa 2022. Ku mwanya wa kabiri turasanga Portugal, nayo iri mu ikipe zikomeye ndetse inafite abakinnyi bakomeye ku mugabane w'Uburayi. Ku mwanya wa gatatu turasanga Nigeria, imwe mu ikipe zifite impano zikomeye by'umwihariko New Talent. Ku mwanya wa kane turasanga Misiri, imwe mu makipe afite uburambe rwose iyo bigeze mu kintu cy'ikibuga ndetse binavuga yuko Mo Salah ari aturuka. Ku mwanya wa gatanu turaza kuhasanga ikipe y'igihugu ya Nigeria, imwe mu makipe navuga ko nayo akomeye hano ku mugabane wa Afurika. Ku mwanya wa gatandatu turaza kuhasanga Cameroon, imwe mu makipe afite amateka akomeye mu gikombe cy'isi ndetse yegeze no gutsinda Brazil. Ku mwanya wa karindwi turasanga Ivory Coast, imwe mu makipe afite generation nshya ikomeye ndetse yegeze no kugira Didier Drogba. Ku mwanya wa munani turaza kuhasanga Tunisia, uwa 9 ari naho wa nyuma turaza kuhasanga South Africa. So rero bantu mudukurikirana ni mukomeze kudushyigikira, nibutse n'abatarakanda subscribe kuyikanda kugira tujye tubasha kubana, ndabakunda cyane.